Oke guys, hari kedua kita nanjak. Malam tadi kita di Pesanggerahan. Welcome back to my channel. Malam pertama kita di Pesanggerahan, tempat camp pertama. Nanti kisaran jam setengah 11 kita naik ke atas langsung ke puncak. Happy breakfast. Oke guys, kita lagi sarapan. Nanti kita lanjut nanjaknya jam berapa, Bu? Jam 11. Habis sarapan kita mau nyantai dulu. Inilah guys suasana pagi di kaki Gunung Merapi ya guys. Tanah. Kita tak tahu dia kami gendong Mikola dan rak. Iya. Siap, nanti yang tegap. Oke guys, kita mau lanjut jalan guys menuju puncak. Halo. Hai. Halo. Aduh, ikuti terus perjalanan kita ya guys. Oke guys, kita istirahat dulu sebentar guys, capek. Hai Dinda, Dinda kanya Dewi udah itu tadi. Iya Kanda. semangat. Ini udah istirahat yang kesekian kalinya guys. Halo Dinda, semangat Dinda. Kaki lah tempang guys. Kaki tempang. Goyang kaki tempang. Ala tempang, ala tempang. Udah makin capek guys. Kita udah di pintu angin Gunung Merapi. Ampiang sampai lah guys. Adonan tagang guys. Kok. Ini nih. Serawas Naik batisnya naik. Jangan sok-sok ancak lo gaya lai. Kau ngurui. Oke guys, kita udah sampai di puncak Merapi. Aduh. Oke guys, kita udah sampai di puncak guys. Sekarang kita mau istirahat dulu guys. Teman-teman mau masang tenda. Jangan lupa di subscribe ya guys. Subscribe karena subscribe itu gratis. Gratis. Subscribe. Halo Bang Ilham. Halo. Oke. Bang Haji. Hai. Rizuki. Oke guys, jangan lupa di subscribe ya guys karena subscribe itu gratis. Chef Fauzi ala-ala. Halo guys, selamat pagi. Suasana pagi di Gunung Merapi guys. Gimana Pak? Ini guys. Kita mau lanjut ke puncak guys.
ke puncak Merpati di Gunung Merapi. Mau siap-siap ke puncak Gunung Singgalang guys, Gunung Singgalang. Jangan lupa subscribe ya guys. Oke guys, kita mau lanjut jalan dulu. Jalan menuju puncak guys. Semangat. Oke guys, kita udah sampai di Tugu Abel. Mau ke puncak Merpati sekarang guys. Oke, ikuti perjalanan kita terus ya guys. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa subscribe. Subscribe, tombol subscribe ada di bawah guys. And stay tune guys. Oke guys, kita udah selesai foto-foto di Tugu Abel. Sekarang kita mau ke kawah. Iya, ke kawah dulu baru ke Puncak Merpati. Halo guys, kita udah di kawah Gunung Merapi. Kita mau ke itu Puncak Merpati. Semangat bu, semangat bu. Kita mau ke hatimu. Semangat, semangat. Kita udah di kawah guys. Anyang. Yoyoy. Oke guys, karena tim kita udah kelelahan, nggak sanggup lagi ke puncak Merpati, kita mau balik aja rencana guys. Udah hampir sampai kok Udah guys. hampir sampai kok guys, tuh di belakang kita tuh. Tapi ya sudah. Ya udah guys, kita mau balik dulu, mau siap-siap, mau packing buat pulang. Jangan lupa ya guys, di subscribe jangan lupa. Subscribe guys. Oke. Love you. Love you. masih lagi makan. Ada sesuatu kayak. Menangis. Ica menangis guys. Sucia nangis gini nangis. Mengapa nangis? Mau menangis. Dingin ceknya tua, wehnya kedinginan tua. Koka berang-berang lah, koka banci-banci lah, namun ada kadang nawai jua. Koka berang-berang lah, koka banci-banci lah, namun ada kadang japui jua.